Kinong yalam ka New Tribute Council HYC Riboy District ha kajing yalam usamla Hercules Suting kum President bad usamla Tony Shilla General Secretary mentakasni kila hiarsha kashnong Maus Mai Khatway Mer Hariboy na kabentaban lekhan rai ki kot kisla jongkawe ka company penmi jiri kabalatip kum ka Resource Rubber Private Limited hadin pakaseng kalayo jingtip ba kateka karkhana ka penyat klem ki kot kisla babiang hadin kajing ujuaru utrai jaka ba utei utrai kateka karkhana uklem siru wat ka bayway jaka nakaliang kaseng ha kajing lek ban panya ki kot kisla kalami ban kajing pen ibo do utrai kateka karkhana ubalakan taj ban sei bad kum kiseng bhalang kim don hok ban lek talasi ki kot kisla hadin pa menteri rang ba ka jilla ula krenchai ba dan kam work permit ha ka jilla badai hakum kateka por kalami ru katma katin ka bajur hapadeng utrai kateka karkhana bad ki dekhot ke HYC सब कुछ है नहीं है जब पुलिस आएगी तो दिखाएंगे अथॉरिटी दिखाओ अपने पेपर दिखाओ कहाँ से आए हो हम लोग एनजीओ से हैं हाँ दिखाओ ना पेपर अपना दिखाओ लिखो उसमें हमारी कीजिए कंप्लेंट आपको दिखाओ हम भी HYC से बोलो जय सी बंद करो जब हम लोग बंद कर जैसे दिखाओ एकदम चुप बोला दो चुप एकदम चुप सलामत करो एकदम चुप रहा तुम लोग चुप इधर में काम करता है लाइसेंस भी नहीं कुछ भी नहीं है सब कुछ है मैं खाना लाइसेंस ले जाओ आप मारने की जो कर क्या तुम इधर ऐसा मत करो ऐसा मत करो इधर में दादा ये जो कोई कर रहे हैं सब जो कर रहे हैं सभी इसमें जाएगा जो any type of license. This is a circular from the Ghana government, from Chief Minister, Mr. Pollard. And you are applicable. But when you have violated the CM decision, you have right to avoid the system decision. Have you right? First you tell me that. Have you right to avoid CM decision? First you tell me that. Have you any avoid to decision of CM? Why are you asking me any paper from this company? Who has given you right? Look. Show me. Show here. Show here. Show here. Yes. शब्द क्या बोल रहा है तुम बंदे भी चुतिया ये देखो सारा चुतिया हर आदमी को चुतिया करता है तुमका HYC napok ka Riboy District mentang sing ngilayo banwan hiar hakan ka snong hamoso haka hakan snong mausmai halor ka jingyo jingtip ka jungi ba kane ka wei na ka karkhana snajri ka Resource Rubber Private Limited ngilayo banwan hakan ka jaka dei hadin ba ngiladap tip syai ya kikot kisla ba dei hadin ba ngiladap tip syai ru mana kaliang jong kane ka company kila pentre bean Hakaba nakaliang jong ka company kim syam la apply kila don jang education break katrik lesson ka jong ki menta la system duna kalakut te kim syam la borom ya district council halo kata kanogrem ba ngi kum ka sang HYC na po ka Riboy District ni sokhya ha lor ka jing don jong kum ki ki barjala ki bayo ban tre mon tre lai lu apo kan ka kabri unyu trap han ka dong Riboy jongi bat khamtam ha bangi layo ban ya keren ban layo ban pan utrai jong ka company
ya kikot kisla itu watang ba in island watang ba in pen ya kan ka trading license ni trat uklem pen kajing long klem akor ne dukar ka long siapa pelat hak ba umsem la burom ya ki try muluk lani umsem la burom ya ki beri ke badai napo kan ka dong kathan bar khamtam yang ikum kinong yalam jeng seng balang hapo kan ka Riboy district man ilatip syairu ba kim sem la biang wat ka labor certificate ka badai kat kum ka ba kidai banyo napo ka labor department ngitip saya kata Dede alo kata nurem ngim sem la sem ya ka any hak la jong andre ngila maham ya neutrai ba umbet ban pli ya kan ka karkhana snajri kat ba umpat la ban penbiang ya ka trading license bat kumju hak ka poru ki labor ke ban biang ya ka labor certificate na po ka labor department da ka jingtip jong dobar snong la ka police department ni bat la uneu try jong ka karkhana la usai la ne la un pen yang ngin sapet ke ka bangi di ban le la ne ka da kinok senjam ke bangi sa syem nang ne shmat HYC habangi lek ban baik ya kikot kisla la dari ka trading license ka labor license la ne kinok kikot la ne ki jingtho ngi lek da galenti ngi akran da galenti kata ka jing long ka jong ikum ki dukhat ka HYC Henry ka pen sosi bat pen dom pen bitar ngi ke badai kum kita ki inong sang snong la ne kita ki try muluk hapo kan ka dong ga bri onyo trap hak ba une ubreu syam la tre ban pen watang ikot isla ibarat Yong yu pen hangi ya ka trading license Henry syam la tre pen ya trading license Henry pen bor kala yangi bat kuma PE ha ka jing saki jing PE press ki media ya ka jing long bahe une ubreu ha ka ba ula mut wat man khnrop ya produk jingi wat ban kura lan ban thap yo produk ka jingi ngi penram jur bat kum ka seng nginum snap ya ka jing long bahe kini ki bar chala na ka wei ka por lada dei ha kino ki benta ka bri nyutrap lan ha po ka Riboy district nginum ailat balada une dukhar un sajla yangi in saya pe ka ipat kalenti lan ka senjam ka bagin ya yang smart badon uwe barjela basang wai hak ka caka jongan adu snam arjara poar ndau la song wai une udkhar kan ka caka umsem la ai undal le ka agreement mat nga ba umsem la ai ka bai wai mentala arsnam ngala ai complain audisi office naru cilatan jendan cisnam audisi berem ndai umra simkya kan ne temban se ngalapan jingrap sini satai dengan kenduk ka HYC sport selong ngapan jingrap bau ne barjela umtre banile agreement nga usong illegal bang ne barka trade license jongur ngila khang po desa council bat ngila complain la bunsen desa council ngila ajing tho ngila ai complain bat ngila submit kane ka dulir na ka raj marwet bala pensai kane ka kot kasla baga de jaka jonga kane ka pata jongan po raj marwet bat ke NOC jonggas kasnong ngadon baka dulir jong kasnong kadot te lembah ngawan hangne lembah kasnong barka raj marwet te ngawan hangne ngai buram ke HYC balawan mi ang te ka factory mon khang tala ndai incam la buram yot iki member HYC ro te ngakarpat ba kisang balang ba penirap ma bu ne udhar ulang bajuat ba Jadi cem macam la buram yang kita jaka baiki sang balang don seno sta open chat seri baik buat ulapoi ngalapan juga napa okur ulapet tre benlek agreement I unela arsin ulal pet napa kakut napa kenapa polis ngilai ikut benlek agreement upet une ulang ude ubure basutia ba usap jalbi satu man penbej yang ki kasih dari kakam ka jam rom ai ki berujungin lagi lokal tapi ai lokal hangne don kena kasih utlia wai tang katan hajar rapet singi arsi ula ot ke pisau ula tim ula be ulong u aidau kena uisi ba yangi kijak bener kasih umla ban pe tadau hangne bun ba trei de ki barjalan apa bihar mana asam tengah kerpat bok ba pinwan kipe jaga kmat la jong de ba ngasu keren manga kipe kmat la jong don lang ki barjalan su hangne ki batrei bat uwe ki kasih tang ki be arut ki thai kasih nang ne u ai ka jingsu ga beret ba ngala komplain yu ora ba balai mi ai ka jingsu ga beret ngini ki thai kum karol jong ga labor license ka labor union apa nongpo labor kadai lais pak sanpau ikan tei ai tang art pak sanpau dan ne ai tang art pak long uat kapisa kemachis pak sanpau te kum kanir ngala komplain hendai kampoi sisno da kiwan ke officer hangne kiwan kumtuk sujak no teman la kapor tadau ngala hap manseng ha poi sya kiseng balang ki ba nganang don kajin kermen hapo ri kasi jongi kublek ham tam ke HYC Riboy district ke bela sindon lang ngne kasi te une udkhar umsam la don wat ya katri license mentala sau benai katri license u ka ba don men suara ka ba clemention ya ka jaka terbang ala depthip na kitrai na sulong ya kane ka jaka hakmat kasaki satar jong ngane ka snong te kumtang karpat jam ba yone udkhar he une ubar jelangim dei ban ailat hangne hari kasi jongi namar ba ulale don bor sabab palat bat ula berngam ro yanga hapar ngalik mi mensua
ngalan imi une bisi barem pande haus nam Desember arajar apulai kadan kajin kumar bagi NGO re udisi lasim kiai kane usurung oha kiwan gi mister ke surung gi sumi narjisu council gi surung gi sumi kim shek ikot bisla kiwat kim khot ire tai gi witness gi basanyi gi ikot bisla jonga ya kasnong ngong iki la pimngai bade ka jaka nga khot witness ya kasnong bad ya ka yau sim la joruat kim la khot gi witness ilasu yele ban ya dabe une sliang une barjela une udkhar ma kinang mut ba udat da factory bon kapisa bon kieno shau sangat ngane buderu berit variationo kin yarap te katanga karpat ipi badon hakabor kum kadise konsel kum kidis na disi ha ngam kana idisi batmai imtibi pangane ne disi barem utib bas pangane lanat u menswa ba pegiwan pun bencek kisla kiseng balang labun got bat umdon ir tang register apo megalaya apo galebar apo ka DIC umdon apo income tax umdon bat udai ro ngala wat ha lenti jo bat udai ubru badan kalon adu kan riulak bamlak sebensu de defaulter jangka bank ngapo Punjab te une ubru umjodon gikot kisla apo megalaya wat tangka ka labor license ka ba register hadis council umdan ai tane ngala le kendu itip bha IMC na borni ngalawan kendu manla kapor endai kampo chino la sau banai menta ki omutan ka election MP sipang ki aidau gone katai tanga karpat man se ngapoi sakiseng balang ni hap kermen tangi kiseng balang ki balak banirap ikane latangi up de bru department la lanono nginu jingrap te nga I menta kasing mengiwan hangne ro une utrai umburami re kena seng te takadau ogba yap sim tengjang ka ba ngamar ba tre here ban mi ka kali ladangi khang tala upen be hang tai te takadau karpat ba pinsim kia ba pinirap lam yanga be kane ka caka uladan kias ra une hausnem arjar tuai kaju sate silang ka caka bat uba CBCM te une ubreu ulong uba chaklia ba hakikam kisa pelang bat upa ban chong ro hakate ka caka agree ya ka jeng ong jangan benle agreement ke tentang karpat ya pi kibatan kabor bapin soba bapin khang na igane ka company ma une ulong ubru uba chutia ba thak blesibon Thank you.